Isa mwendwa ni twasiokethia ni kana ngunengelelie mauvo alama nenga ni twendini wa mathangu ni kwete mathangu eli ni kwete thangu ya The Standard ne thangu ya The Daily Nation uthiwe thangu ya The Standard wandikitwe The Dynamic Duo na indi ukasolwa atwango eli mundu Sifuna na mundu Babu Owino. Ningethandikuelesya indi mauvo makindini undu uthiusu unenete thini wethangu ya The Daily Nation na wabe na uthiu wethangu yi wandikitwe 11 billion Talanta Stadium scandal na indi ni mauvo makonetie o maundu fulani alama ukonanua na indi na waki kiwanza ki cha Talanta Stadium. Mauvo ngi manenganitwe thini wethangu yi ni mauvo makonetie South African golfer na indi ewa undu wende na kwiyumbania nikenda ethiwe atoma kukwata an award ila ni 60 million ndini wa mathao mekwitwa Magical Kenya Open Top Prize. Okay, uwa soletwe na indi akwete muthinzio akwete twase not a trophy ne kunitwe indi nyamu pa uyulu mauvangi manenganitwe ithanguni yini mauvo makonete undu mundu former president Uhuru Kenyatta wabalukile kana indi waemie kusakua ala majudges ona kwithiwa indi koti wa musukumiye muno kwithiwa aisakuwa judges asu ala nominated ni koti nikenda atone kumasakua itwambilile nethangu ya The Daily Nation na indi maundu ala nethangu utabia makonete kana indi kutuma wethu wena scandal ndini wa kwaka kiwanza kiu cha Talanta kindu chambe President William Ruto ni woneki akitetea muno ndini wa wakiusu na yasia ni project indi ila imwetete tanu kana withitwe akimeka undu bailite ainena aisye manaina doubts ila mangu ni kana wakiusu wambe ya na indi aise kana wenda akunika lakini ni trust ye process suyo ndhe na yasia sisia oyu kiwanza kiu cha Talanta ni cha kiwe na kana ese kana andu ena mwikio kana andu nimekutania nundu wa kiwanza kiu indi be maundu o manini alama kona nitwe na wakiusu na kikatuma indi kitwiganita pena scandal ndini wa kiwanza kiu pena price variation na indi kuituka kana budget la ya ibo ya kwaka kiwanza ki ya 35 billion na indi undu yambatiwe wethi abena kibathukanio yambata ya bika 45.8 billion pauni bwandu indi audit ite kuelesya nesa mbesa isi ambatiwe baye kwata pena illegal procurement na indi asya kana bena paya ina justification ya kwithiwa paina ebenda ila kwa nenga na waetenda payati wanziela ya ilite ni kwekiwe maundu metwa ma bypass andola manenga wetenda wa makwaka kiwanza kiu Attorney General ni muturi asya ibinda yunda sauka indi akanenga ni approval kana nda akundwa anenga ni approval ya kwaka kiwanza kiu otondo meya yaiti ila pena project ikwakwa itumite billion mbewa 5 nibailite kwithiwa mundu Attorney General aimandwa nikenda akakulwa mautao makindo kiuki kwakwa kana project isuri yendeye na indi bena cost overruns kana bembesa mbingi indi ila siatumikie na siatuma betha bena delays siandwala maka kiwanza kiu mavo asu numethile thangu ni yambe thangu ni yu indi na mavo makonete mundu imatiangi kuituka na mthani wa umundi nukwambia tuwa ya mithenya 3 ngalikoni cia Kisii na indi aendete komanda tu kana kwikunia malebe ndini wa komanda kwithan flag bearer wangaliko ya ulei usakwanini wa 2027 na indi mavo asu numethila ithanguni ya muonza tikilanile ngunengelela kila kithanguni ya keli indi kuyangaliko ni cia lodwa na kwiwetwa indi takwithitwe kwina counterfeit kana ndawa mbingi muno ila yani itembetikilie sia kuniwe mungu mwakani wa 2022 na indi situka kana no siende kutewa kuya ngalikoni cia lodwa na kwituka kana ndola mekala akuma yesi kana ni nthuku na mubeono wa PCPB kana Pest Control Products Board nimo mindie ku
oila impromptu kana matesikie nikenda makasisia undu maundu maendeye kuma ndawa isu naende bisani ukunitwe ndawa mbingi si makoto nini awandu asuma nende ya kutumia naende situka kana utumi wanda wa isu nuko nokithitie enende ni kwithia sie wetu hata si dangerous kwa kutumika ni mwenende netha ndikwe kana 2022 ni sia koniwa Mungu indi ni sitha siende na utumika kuyanga likoni sia lodwa ithanguni oya keliwe na bobo moko na mundu kwitwa Deepak Kamani na indi ena mundu ngi kwitwa Chamlal Kamani kana makoniwe ile kwani ni ya Anglo Leasing kwitika na court nunga misie trials isu nundu wa kwithiwa measabe na serious legal issues ila maende kuatea nicho kitumambia kuungamia kwani yo ithangu ni akatatu pena mavo indi ni naonengelelia mundu president wa tene Uhuru Kenyatta tuya kanani mwaka ni wa 2020 ni walile kwa point 41 judges na indi ni ona court witikilite no mukulitie ega kindu cha muthemba tosu ni waleile kwika naende kwasia kwituka kana judges asu ni mesilite ebinda yumu kana mental na psychological anguish nundu wa kwethiwa ende mabatiwe kana by na serious violation of rights na fundamental freedom nundu wa kwethiwa mabatiwe kana mundu Uhuru aleile kwa point and asu naende kwituka kana recently judges asu mawadi to 55 million ila mailete kwethiwa ende makebea ende kiwi kitumite muno ende makoneka maundoni mawebi wa koti mavo mwethangu ni akana nina unengelelia ende ni ala nini na kuya makonetie wakiusu wa kiwanza cha Talanta na ende Muturi ainena aise kana kwena na audit ila yeke ni Ministry ya Defense mwaka ni wa financial year 2024-2025 asia approval ya Attorney General nda kodwa otondo na thandi utabia before ko sign contract isu ya kwaka kiwanza kiu na ndi kutuka kana kwana na mwiyao ketha project ni abita bilioni 5 no sio ende Attorney General akakolwa akalikila nikenda kanenga na mautao twikila ndile thangu ni akatano ende ni mawo makoneti undu iwanza sia university sithi twe iyoswa ni some cartels na ende for example nikunenganetwe Egerton University kiba kuyanga likoni sia Njoro county ni ya Ilovi kweutuka kanabe na mundu kwitwa a mysterious farmer dana wetwe sito yake etuka kana already notomete ngilile sia kiwanza keucha university kwaka kana kutoa yesi maundu make ma uimi wisi sana wanga likone ya Murang'a University pia 18 parcels ya kiwanza kiucha skulu su kituka kana kina 54 million cha kimanza cha 54 million cha sianiwa nende kutuka na kiwanza kiucha Murang'a University kitumika kwaka kitumikite kwaka nduka kika kwa residential houses kika kwa hostels na ende in a way kituka kana tio sio kutumia kiwanza kiunga likoni sia Turkana University College na pia kutuka kana bena kiwanza cha value ya 80 million nacho pia ona kituka kana kina ownership documents pia angalikoni sia Laikipia University kuyanga likoni sia Nyahururu town ona yoye iwande na documents isu sia kuon kidhaka lesi itawa ownership documents pia na ende tukituka kanai kina value ya 547 million na ende maovo asu ma idhekasi ama university kutumika numethila ithanguni ya katano ithanguni ya thanthatu ende ni maovo makonetie atongo imaku ya Mount Kenya ende ni makwatanie na masia nimekwithiwa na muumbano wa keli the second unity meeting mthanani wa katano nikenda ende matone quick ambao mundu DP kana deputy president Kithure Kindiki otondo wese mundu Geoffrey Ruku na Cecily Mbarire ni maisei mwanosu wa Kindiki ndui open na kauni malianile na ndeto sia mundu Oburu Odinga kwa sakana 2027 ni matona kwa samwana usumiasia paina vacuum thini wa position ya deputy president na measane meotwa yesia umbano nikenda makwate kana ma support mundu Kindiki bado a retain position isu yake ithangu ni ya muonza ende ni mwovo makonete mundu former education CS mundu Ezekiel Mashogu etuka nano nata akiwe aendete kanisani kwake
aendete kanisani ni a group of youth kana amwika mwe indi alama noke mathiuka ngali yake kanisani mana indi mathiuka kanisa alika kanisani mathiuka indi kuituika kana no ku support Matiang'i ana inabidi church leaders mamwe Scott ngina akalike ngali yake na yumala na undo wakwithiwa indi bena maundu maendeye maka waki uteti ngaliko ne cia kisi na indi nitisika na mundu Matiang'i Ethi waende ayambea kutembea mkuu ngaliko ne cia kisi kana Nyamira County aendeyo na kwikunia malebembe wosakwani wa 2027 mavwasu numethile thanguni ya muonza tusisie thanguni ya nana na indi nitayo ya mweso thanguni yebe mundu kutwa President William Ruto atongo yonthe asakwe maumanwe na maundu maki uteti mathukume mwene nthi 2027 yabika makethiwa indi maimakwa kwa no thukumiwo katunike thangu yikasoletwe mundu wi ngaleni kana Prado yitembeana ateti na indi yina speaker mbe na yina speaker tina na kuoko kwa mundu wi ingaleni pamo mulila mwanyani mbeu mundu umilila akwete kuoko kwake kwika mundu kakwete banda na kakekia mabia bangingo okay na okeletia wika mundu kau and then away vandu ngaleni na kwa kamundu kuke ukuokoni kakwete banda na kena mabia Oniko katunike thango ya The Daily Nation tusise nawe thango ya The Standard nako thiwe thango ye wandikitwe the dynamic duo na indi thango ni ya kana ya katano ya thanthatu na ya muonza ni movo indi makonete mundu Babu Owino kana Embakasi East MP na mwandiko munene chamani cha ODM mundu Sifuna na indi bena ila slogans ile ando meutumia muno mimi ndiye Sifuna na sisi ndio Sifuna kuitwika indi andu ameli ni maetie muthingitho kana indi kwithia chama cha ODM kiisha kamuno nondu akila kiendeye katikati wa mundu Oburu na Linda Ground na kina Sifuna na ke kundi ya Linda Wananchi ithanguni ya keli ni movo makonete indi andu ma opposition pukuni to bisabau mundu Rigathi Gachagua kina Kalonzo Musyoka Fred Matiang'i Martha Karua na Eugene Wamalwa meku yanga likoni sia utawala kuituka kana leaders asuma ngaliko ya ulei nima dhaniye kuthukuma na Senator Edwin Sifuna na Embakasi East Babu Owino na ende mavao kana matua maji etikila President William Ruto aditamin nula ukethi wa boss wa IEBC na endo na mainena maise kana mundu Gachagua ICA asia 18 constituent kana iliombunge 18 ilobi nisio indi opposition ikawin thini wa next general election pamwena indi 85 wards thini wa ngaliko cia Senate na governorship mavoasu mithanguni ya keli thangono yu ya keli indi bena candidate umwe wa ngalikoni cia Sonko na indi chama cha Sonko ni kila kikwitwa National Economic Development Party kana NEP eto Isaac Abduba Fayo etuka ne umie chamani keu alika indi chamani cha UDA ithanguni ya katatu ni movo makonetie kana kamwe indi keitwa Nanjala na miaka na indi kuituka inya wake musiani wa mutiye na uswe na thina wa maso mamuongo ndatona kuungama yu uswe kila weki aendie enza yima na alikasi yake lituka every morning nikenda mwikio waka nai kana kau maso mako makase uba na mthenomwe kakatembea undu vailite na indi bawa yasi indeti kila kona mwisukuwe wake health yake yende na kwa nangika ya itani na to pieces tumwe twa mbou aka make sure kana kauni kongamana kana kaungamite unikeanie nikenda aikithie kana mabindi kana masoma kana kauni masiokianiane sana na wakatone kutembea undu vailite oithanguni yu ya katatu bena mauvo makonetie musiumwe huya ngalikoni cia Vihiga County nimekwenda justice nundu wa kwithiwa mundu wo anakwie aendete thini wa rally ya Linda Mwananchi etuike na miaka 40 naitwa George Otobe
anatwa kamota na etuka kana anagetie kuatewa kuma musikwo aendete ngalikoni cia mbale na inde owaiwa onziani menda inde akiyatewe na maibwe mundu suo ithanguni ya kana indi ni movo kana nuko wo ukewa ukonetie mundu imose akiananwa na kikuo cha mundu the late Prime Minister kana Raila Odinga na indi mavu asu makonetu maeti ibinda yimwe mose ni wanengiwe mwana wa kutongwesia ciana cia Israeli ngina the promised land na indi we mwene ndaitikilwa kubika kuya na indi twika kana alisile kimwe kikwitwa Nebo kila katikati wa yema asisio kula uendete lakini ndabi kana yu kiume kikonanya na mundu Raila na indi akwe mosela wakwa ndo ni makula cia inulo kututwa nthini wa the promised land komo bosuma kona netwe nondo mundu Sifuna na mundu Babu Owino matietwe ni mundu matiwe ni mundu Raila yu mebwinde maikula nyai ulo kumatwa the promised land of milk and honey no mauvoasu methanguni ya kana na ya katano ithanguni ya na thandatu ndino mauvo makolanite why Sifuna Babu Owino team must find ways kana indi niki mundu Sifuna na Babu meulasimika kumanda nzia cia sustain uneni mweu nthini wa mundu makonete utati mundu asuno methile thanguni ya thandatu na ya kana ithanguni ya na nani unengelelio ko kubine briefs ngalikoni cia Murang'a indi bena mundu momwe ulonu kutwika no nakwiye nthini wa Kagundu police stations na indi mundu su ni wotu yumwe wikuyanga likoni cia Kandara etukana na kwiye kwanzia itekwikeka etwa Francis Mukura Nyoike ena miaka 23 ngalikoni cia Naivasha kwitukana mwe wa andu watatu alainde makwiye maende na kweka fishing kana maende na ukwatia makuyuku ya Lake Naivasha no kwatekanie na inde iseso ya komanda melenge niende kwa muthenya wa katatu na ende kutuka kana mundu su ukwatekanie kana mwi wa mundu su ena miaka 19 akwatekanie bakube na beach kwetwa Kamere Landing Beach muthenya wa thandatu angalikoni cia Naivasha kuituka kana ndo maende na kukunika indi ni drought kana yua jingi ni mabikie 3.3 million na kuituka kana muvya wa National Drought Management Authority wese kana nambe yende na kuongeleka muno kuya isioni cia Mandera, Wajir, Kwale na Kilifi nundu wa kwithi wa ibene ila icio sita wa asals kana inde itakwata mbugo undu violate na inde nundu wa kwithi wa kutawa ciana nini na mwaitu ala aito kana maende na kuonja ni ma affected muno nundu wa kwithi wa inde paina yiya ya kuyana nundu kuina indo ina kiwo na maybe yo yanesa na pia meat production onayo yitwika inde tembianu itonga kwanisia andu asu onde tusisi katuni kethangu yeah the daily the standard katuni kauka soletwe mabisele bisa yambe yandikito ODM and Raila na kaka kunwa ngite isembanetie na mundu na ibisa ya kele you know mundu ukete kwa address ngite ibisa yambe ODM and Raila ngite sio isembanetie mundu lakini you ODM and Oburu mundu niwe ukwa address ngite iyunjo bambe wake itena maneno obo asuno methila nthini wa page ya katuni kaitu kaithangu ya the standard na ende museisa mwendo sunugo muthia wo kunikili wa mathangu ni saa ile na ende nthini wa kuminukelelia kilungu cha amuka ati ithi watina mweni na tithatu na nesia maundu makonetie uteti na maendeyo ni na utho cha withi wa itu nthini wa onenanya witu wa umuthi kwa kututumia woni waku nambani ya ili 391 kana mitandaoni yitu ya mikumu kanilie ndukathi basa nundu nitucioketheti